eMpumalanga uNdunankulu Refile Mthweni-Tsipane uzokalisa ukuthonyeka ngokwanda kwesibalo sezenzo zokulwa emindenini. UMthweni-Tsipane ubekhuluma seMiddelburg eMpumalanga lapho ke kuvele nefuneko yokusekela amabhizinisi wabomma. Umpumile Dwaba walisa umsebenzi wazithomela ikhasi le-YouTube eminyakeni emibili edlulileko. Sikhuluma nje ungomunye wabomma abaphumelelako emkhakheni wabavezi be-YouTube. Into engenzayo ukuthi bangihlangana nama-brands, basically ngenza i-advertising kuma-page wami. Beza kimi bangicela ukuthi ngicreate content ukuthi ngibahlanganise ne-audience yami. And into enhle kakhulu nge-industry yami ukuthi it's led by a lot of women, and also you regulated yourself. Business yakho kahle kahle nguwe decideayo ukuthi ufuna ukuthi irane njani based on i-consistency yakho. Nabeka khuluma eminyanyeni wokugidinga ilanga labomma namhlanje uNdunankulu wesifunda uMthweni-Tsipane ubawe uhulumende ukuthi asekele amabhizinisi aphethwe bomma. This will be augmented by existing initiatives aimed at expanding the participation of women in the mainstream economy. Njengoba amabhizinisi amaningi aphazamiswe ingogwana ye-COVID-19 nje kugcine sele kukhuphuka nesimalo sezenzo zokulwa ngokobulili. uBetty uthi wakhahlumezeka isikhathi eside okwagcina kwenze ukuthi agcina abulela usobenda bakhe ngombana athi uyazivikela. Kodwa uthi ubona ngathi ukukhahlumeza lokhu umlandela lapha yakhona. Mina bengiyisisulu sokuhlukumezeka. Ngihlukunyezwe indoda kwaze kwafika la ukuthi ngithi ngiyazivikela. Kodwa kwagcina sekashona, ngagcina sengisejele. Ngaboshwa ngahlala iminyaka ewushumi nezinyanga eziyisikhombisa. So ukuhlala lapha ejele la ngibone khona ukuthi kubhlungu ukushiya abantu abakho uhambe uyohlala ejele ngesimanga sokuhlukumezeka. Kulamaviki adlulile iboyfriend yami naye iphinde yangenza the very same thing, yangihama la ukuthi ngacishe ngafa. Uhulumende uthi uthwenyekile. Noted with concerns the rising figures of gender-based violence cases in the past year, with Emalahleni in particular around Forsman, Mbalenhle, Pinar and Kabokweni recording the highest reported cases. uNdunankulu ubawe ingqema zomphakathi ezisizana namapolisi ukuthi zisize emphakathini wathi batsho kuzokuba namahlela afundisako azokufika enkolweni njengengcenye yokusiza ukulusana nezenzo zokukhahlumezana ngokobulili.